Anya aya, di ka o dyan ada magpolitika. Ket no inya nun siya ni Presidente Digaw nga kandidaton to kano kas Vice Presidente. Anya, Wayne, iso kano nga mindikid daw ti kaduan nga umilay. Iso nga kandidaton to kano kas Vice President. Enton malpas ti termino na kas Presidente ti Pilipinas. ay, kasta aya. Sino itayin di digong adak da kamatam? Ah, Jak nga minamamaw na dya digong ka. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Isagot mi kada kayo ti may sapay anasutila parang nga ingkam pinauluan. Dagdag bawas! Tampo ka pakasaritaan iti biyag ti Pamilya Sarangsang! hay. Anya lakit din ayat ti mapaspasamak itapanawan. Anyat pakaburiburam aya si Kapipets. Apay apati ti panawon kat pagmumuryutam. At dayta ka manenlo siya. Palibhasa nga men, di kagbuibuya iti kang runan na damag iti PTV Cordillera. Isa di mo ammo na anya ti mapaspasamak. Anya saan? Kat no nakasubscribe pa yan iti YouTube channel ti PTV Cordillera. Iso nga uray sa dino ti ayan kao kat nalaka amaamwak dagiti damag. Agpaisaw? Nakasubscribe ka niti YouTube channel ti PTV Cordillera? Ay katwan, ultimo dagiti circle of friends kao. In-influensya ak nag-subscribe da. Iso ang nakasubscribe da aminan iti YouTube ti PTV Cordillera. Good! I like it! Agoray ka man, Losa. Anya jay ko nam? Circle of Friends? Anya day jay? Kat dagiti amiga ka, dagiti gagayim ko. Ay, talaga si Kapipets, nagkapoy ka iti Ingles. Anya nakapoy, mate. Kaya no favorite ko day nga signaturak idagad-adalak. Alaman nga round. Anya ti Ingles ti Saba. Ay, sos, easy naglaka. Di lakatan. Naa, nang. Anya lakatan mo't kay bagbagam. Kat no banana ti Ingles ti Saba. Banana No nalaom. Ha? Di ka kamanlangan. Nagrigat ka kasarsarita. Si kansamot tinangnan. Na. Anya ka naw jay ko na ni Pipitaw. Lakatan ka naw ti Ingles ti Saba. No naloom kat banana. Nay, italaan na amwak day jay Ay, daw siyam kamat kaya miti damag politika, Pepitaw. Kay tuwin may apong lukreng. Sakpay ti kunam. Analisarit nga may dagiti mapaspasamak ita. Anya aya, di ka o dyan ada magpolitika. Ket no inya nun siya ni Presidente Digaw nga kandidaton to kano kas Vice Presidente. Anya, Wayne, iso kano nga mindikid daw ti kaduan nga umilay. Iso nga kandidaton to kano kas Vice President. Enton malpas ti termino na kas Presidente ti Pilipinas. ay, kasta aya. Sino itayin di digong adak da kamatam? Jak nga minamamaw na dya digong kat. Ay, nay kamat tinapong lukreng. Itay pa asawa ka sa umam, di mo maggayam mo no asino tidakda kamatay. Iso nga ro, dadamdamagak no asino, tapno maamwak. Na, Ilaw-lawag mo man ay sanay. Sayang lang di katay ko sumanaaw. Na Makapasuron kayo ki di kabalay ko Huh?
Nakmanlagis tambayan iti talyer. Kasarita klangan dagiti piyesa tilugan nga dayjay. Bareng no nasaysayata pa kasarita. Ngamda kayo nga adda dito'y balay. Itaman pa'y, ana isarong ka dito'y balay, Gregory? Wen tasarungkaran ka kumachabi. No, saan ka abisi? Nay, apay asarungkaran nak ngay, sa anak mata masakit. Ha? Di mat dagiti masakit lang tirumbang asarungkaran, Gregory? Si kamat chabi? Saan mata? Mabalin latamat asarungkaran. Uray ti saan masakit? Ay, kastaya. Ngam apay nga asarungkaran nakkat lakagora nakpay nga rod itay kalabas. Kasano? Ket madlaw nga min nga agpapapansin ka, itinagbalin a gwardya ni Amo Pipito. Iso medyo nagpasugnudak mata. Di mo ni palagip tayo dya agwardya at ako sa matgayam. Kaya't mo asawan. Saan ka nabilib iti dayjay a gwardya? Saanan Anya kumaaga po ngay ngagbilibak pa'y kankwana. Katako sa nga rod. Naimbagayam, tanaam mo am adagos nga adnan asawa na anya. Wan nga rod, Gregory. Ay na, chabilita. Magustuak man unay no kasta nga aggarikgik ka. Daytay uray la dumano naging katlapayan mo. Basta. Sige, chabilita. Aggarikgik ka lang ka. Sige, pay. Garikgik. Nay, Don Bakungkong, sa dino ti papananyaw, apay amagmagna ka. Mapan ko man sukunan dya asawa may dya talyerio, Lucia. Nagluko man nga minan dya lugan ko kay. Ay na, Don Bakungkong, apay ngamin, adi kay pay lagumatang iti baro aya. Amamatan, Lucia. Ada sentimental value kanyak na dya lugan. Lugan mi pala dayjay itinagawanan nga asawa ka dong launay. Ay, kasta aya. Wen, kundi ka kitagyaman, tadyak kayat ti kumatang iti baro alugan. Kayat asawon day ta, at dalat ta income ti talyeryo na agpatarimaan na. Ay, sa bagay matkit dia, Don Bakungkong, husto mo't day ta nga imbagayo. Ala, agdiretso kayo latan ije talyer, tamapanak mo't di taayan dananasag ka. Anya ngay Don Bakungkong. Ayos kalimot lang di kutsiyawn. Mayatin ti andar na ti kayat ko asawan. Wen, Pipito, talaga na laing ni Gregory ang mekanikum. Bilibakan ko na, nagkagat. Ay, talaga, Don Bakungkong. Iso ka di day ta, ti ginagaram. Iso nga imay ka dito'y balay, Pipito. Wen, Don Bakungkong. Ken, ada na patag-agagarakan ka. Ne, anya day ta, Pipito. Kwa? Ay... Anya kwa? Ibagam, ta sigurado ka saan ka amapaay. Ha? Sigurado kayo, Don Bakungkong? Wala. Si Kapay, kadakkel ti utang ko anay maganakam kan ka. Tasi ka, ken dagiti boys mo ijay talyer, ti mangis istimar itilugan ko. Ay, hehehehe. Nagsaya atin no di nakpaayan, Don Bakungkong. Nagsaya atin.
Anyat gagaram ako nam aya, Pipito. Iko umutang ako maiti 30,000 doon bakong kaong. Nay, anan mo nga iti kwarta kat nabak ng kamad? Iko nga men, jak makapanidyaili nga agirwar iti kwartak iti bangkaw. Katangay at nakamit amaasitgan, si kapay la kumati bumuludak no mabalain. Ay kat, mabalin apay kit din nasaan? Kas itinakon-akon, Pipito. Dakil ti utang ko anay mag-anakam kan ka. Iso sige, utangan ka. Awan ti pariko. Nay, nagadumot tan dagiti ginatgatang mao, Pipates. Nangalaam ngay iti ginastos mao. Ay kat sariling diskartik alo siya. Ha? Awan mo siguro ti makunam. Naggatang account ka dagiti kasapulan diti balay. Kompleto dagita Manipod sa nga kaban na bagas, dilata, kan amin ng amasapsapol diti balay. Nagadua. Itaman pay. Day, anya nga itaman pay? Sigod mo't ngal aramidok ti kastaw saan aya? Ay, sa bagay mo't kit di Ultimo dagiti Sarangsang da Pipito Junior kan PP8 ginatang kaon. Oray dagiti para iti kuliritim iti rupa gimatang akmatayin. Nay, milagraw. Itaman pay. Masakit ka ka di, Pipates. Ang mga no damot tan symptoms mo iti COVID. Hey! Nagadungay bagam asakit, day tapay mo nakabutbutong ting kadinakamat. Awan ti symptoms ko iti COVID. Sa may siya, fully vaccinated akaw na niya. Ay Pipates, saan agapaw ta fully vaccinated kan kat saan kan amakaptan iti virus. Posible lata makaptan ka, iso arumbang lata ti panaganad. I know, right? Hey, iso nga rin na sursurotak amin dagiti minimum health standard no mapanak ay ilay. Dinasayaat. Ngam sa anak amadanagan iti COVID. Ti politika di ti pagilyan ti pagintelisak ita. Ngamin, adayo pa lang ti basing kawal. Agkakanatin dagiti patalastas iti telebisyon. Kasla nagsasayaan dagiti politikaw ngam saan magayam. Aday taka manon, politika manon, di bagbagam. Katuan masapol a concern tayo amin may papan iti politics, Lucia. May papan iti eleksyon. Saan na mabalin na mapalubusan tayo niya manakita ti anomalya. Kas kumay ti dagdag bawas. Anya dagdag bawas? Kat di pa nagnayon kan pa nagkisay iti botos ti may sa kandidato Daytay kunada adagdag bawas. Saan arum ba nga mapalubusan dagiti kakasta abanag? Iti kasta, saan makalusot dagiti politikaw? Asabali ti ganwat dati mapog iti politika. Kaya't mo asawan, Gregory. Best friends na pipitaw ka ni Don Bakongkong. Wen apong lukring, tatunggal agpatariman ni tilugan ni Don Bakongkong, saan mo't na singsingiran ni Amo Pipits. Ay, kastaya! Wen apong, saan laday ta? Kanayon pa'y nga agipatulod ni Amo Pipits iti merienda, iti balay ni Don Bakongkong. Na, nagswerte ni Don Bakongkong no kasta. Wen nga rod apong, nanda ni di na kami pa'y pagmeriendaan ni Amo Pipito. Ngam ni Don Bakongkong, malaksit a libre no agpatarimaan iti lugan, patuludan pa'y ni Amo Pipits iti merienda. Amangan no kaya't nala atumib karma ti panaggayem da. Siguro ngam basta, apalan mi kadag iti pada ka mekaniko ni Don Bakongkong. Ngamin, nasingpet kan kuana ni Amo Pipits.
Nagimas matanda ito insangpot mo merienda dito balay ko, Pepito. Siyempre, Don Bakongs, special ka nga lang. Una yun, Pepits. Ultimo ti awag mo kanyak. Saanan a bakungkong, no dikat bakongs. Mas bagay mo nga men, Don Bakongs. Naangpap nga min ti bakongkong anagan mo. Anya? Saan ka kung mga agong ungat naalas ti bakongkong anagan mo. Nang pap, so nga'y palubos mulat na kumantiawag ko kin ka, Don Bakongs. May mayat adenggan. Mala. Adakan ka day Pepito. Noon niya ti kunam, di iso. Alangarudan, Don Bakongs. Tirahan tanday ito'y merienda ngayon sangpat ka. Kalpasan na, namunta ti state side, harak nga imot ka, tapagis istoryaan ta. Anya nga stateside. Di ko angay. Di naggapaw iti sabali apagilyan. Damot gayam tustuso ni Tata Pipito, anya, Gregory. Anya ti kayat mo asawan, Chabilita. Kat mo ilamlam mga nansamot ta ni Don Bakongkong, kalpasan nga inutangan na. Adautang ni amo pipits ka ni Don Bakongkong. Kasla imposible dayta. Tanulabsan ti agsarita. Ni Don Bakongkong ti adautang na ka ni amo. Tamasansan niya agpatarimaan iti talyer. Ngam saan na pagbaybayadan ni amo. Aya? Wen, Chabilita. Iso nga imposible nga dautang ni amo ko ni Don Bakongkong. Saan ka mamati iti dayta? Ay, basta siyak, mamatiak. Ngamin, dayta tagwarwaras itan adamag. Anya? Dayta tagpaiso, Gregory. Si uutang ni Tata Pipito kani Don Bakongkong. No kasta, agpaiso nga dautang kada kayo ni Pipitaw, Don Bakongkong. Katuan, ti pagkasurunak. Saan matalagas idi ka na yung nagpakita? Kaslailimlim mga nakmatan ni Pepito. Nay, jak amo akasta gayam, Don Bakongkong. No amukla ko maakasta, siya ko maamismo tinang dagdag ka ni Pipates abayadan na kayaw. Ang panagkunak, saan mo't siguro nga aglemlemang ni Pipitaw? No talaga saan? Ibagam ko na tamapan ije balay. Tamayadan ng ti utang na kanyak. Sige, Don Bakongkong. Ibagakan ko na dayta. Masapul abayadan na kayaw. Tapno saan amadadaal ti kinasingadyaw. Talaga? Ipagamanusan nga agbayad ni Pepito. Idarom ko. Ha? Mala, namnamag day talo siya. Urayak ni Pepito iti balay nga umay agbayad iti utang na. Nasaya at matay may ka, Pepito. Tano saan? Talaga mangiwaya takon iti addang. Imaya tapno resultan tati parikaut Don Bakongs. Ay sardangan nakngaw awagan iti kasta. Di na kun maala iti panang bulbulat sing mo kanyak, Pepito. Ha? Ayan ti bayad, tinutang mo kanyak, Pipitaw. Ado'y tilistaan. Anya nga iti alistaan. Mabit lang at ay lawlawag ka. Ay,
dahito'y nakalista dito'y, iso tay 30 mil nga inutang ka. Wen, iso dayta. Kertanya ngay daytoy adda dito'y baba na kalista, a minus 12,000 pesos. Day ka tigastaws. Di nagpatariman kayo itilugan ijay talyer. 12,000 amin. Anya? Alangan mo ta saan nyo abayadan, so at 30,000 minus 12,000 equals 18,000. Kan siyempre, i-minus tapay dagito'y dumaan na kalista dito, Don Bakaws. Kasla dagito'y merienda nga inyig ko dito, tunggal sumarong karak. Dagito'y tilistaan. At dapay dito, dagiti arak nga imit ko apag sangsangwan tanukwa. Nakalista amin dito, nagitaw nay. Kun amin ng anaitin ko kun ka, in minus kon dito'y listaan, why? Ultimo daytoy mineral water nga imot mo iday, a pinag-chaser ta? Tituan na, ginatang kumot dayta. Di minus ta dito'y listaan, Don Bakaws. Iso atin na ba tilaangan? Dayta, awatan dayto'y duwagas out, Anya ngay daytoy 200 pesos ngayaw awat mo? Hindi talangan natin utang ko kan ka Don Bakaws. Ala, awatan mo ang tapno kwitstan. Anya? Ay saan na mapalin, Pepito? Agdarumak! Idarum ka, Pepito! Hello siya, pangasem, kasaritam ni Don Bakaws, tayo sanod na tidarum na, tapno makaruarak dito pagbaludan. Ay, baka mo kay ti biyag mau Pepeits. Nagaramid kay ti kalukwan, iso alak amam, ti bunga na. Anya, kaya't mo asawan, may turod na kabaybayan dito pagbaludan, Lucia. Kas itinakon-akon, makaammo ka iti biyag mo. Naglastog ka, nagkuna diskartim ididamdamagag no nagtaudan ti ginastos mo. Gayam, inutang mo. Sa ita, kayat mo atulungan ka? Diskartim mo ta, Pepeits. Makaammo ka mo iti biyag mo. Saan? Pangasem, Lucia. Tulungan na kuma. Pangasem! Ay apo, Tata Pipits. Impagarup mino ti dagdag bawas nga ibagbagam ket maipapanlang iti politika. Ngamsaan met gayam, gapu takaraman pa yen iti dagdag bawas nga ibagbagam ti maipapan iti utang mo. Bueno gagayem, di tamanan ti nagpatinggaan ti sabali pa'y anasutil na parang nga ingkam pinauluan. Dagdag bawas! Tampok iti pangasaritaan ti biyag ti Pamilya Sarangsang! Naimbag nga oras kada kayo amin!